Yuk, Mak. Nopin 52. Sultan kelas V75. Hadir lagi di Suka TV Lepasnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Selamat menonton teman-teman.
Yuk, Mak. Selamat kerja. Basket. Kumarang Jaya. Mau 12. Nopin 52. Automatic transmission. Oh, pwede oh. Kenalan. Ini mudia saya tunggu terminal kereta api tinggi. Tetap bertahan nih. Mobil jual. Kapten muda. Nah, Ranger. Komando. Tapi kan mulai Sultan Kelas V75. Ya, akan menuju Terminal Kotonan Payakumbuh untuk keberangkatan menuju Jabodetabek untuk hari ini. Jos, mantap. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.